Idete gore, karakteristike ovih položaja gore da vam kažem. Negdje ste blizu četnika na 20 do 50 metara. Pucanja nema, nego samo kad ga vidiš i da ga ubiješ. To je suština. Nema potrebe. Dalje, nema kuknjeve. Šta ću, kako ćeš ubiti ga fino. Ja sam svaki taj zaklon ne znam koliko puta obišao i može fino se četnik ubiti ako naiđe. Ozbiljno vam kažu, onaj kuha kafu, kako mu Antoš kafu, neko jebavate kafa, neću. Evo, ovo je naš. To je možda naš Korejanac u Gledovu. Znate, kad ga vidiš, ubiti njega, slobodno, nemoj pitati nikoga. Tu je, gore se kreše. Da znate, gore, ja sam neki dan čekao na snajper sat vremena. Onog Četničića. Gore se kreše i tu nema opraštanja. Ako ga ne ubiješ dok ga vidiš, imat ćeš posla sa njim narednih 10 dana. Da kažem, evo zadnja 3 dana, 4, ubijeno je jedno 5-6 četnika gore, nama borac nije ranjen. 5-6 četnika za koje ja garantujem da su ubijeni. Ono ostalo što je po žbunju pa mina padne pa ne vidiš, možda nije ništa ni bilo. Ali za ove koji su viđeni. I čuvajte se, najveći uspjeh. Jedan četnik danas mrtav, a ni jedan borac ranjen, divot, a položaj na svom mjestu.